যতন হাই হাই হামবাই তিনি বেলাইকে আং টংথগো কদকমা বছর 40 বছর পরে আনি হসপিটাল শিলং রবার্ট হসপিটালো আং ভিজিট খাইফিমানি বাগै অরনিয় আং স্টাফ নার্স খাই থাকা 1982 ni pore 1990 jora khaika ge o hospital lo ang kubang sam khai tha gedungma sam khai tha ge phaidi kisa nailai nai boro boro tam to yang ka children wards ge yang ka buskang tak sang buskang kisa thang nai ne so oro tinta ship ungu phayo 7ta থেকে 2টা ge ayang 2টা থেকে horni 8টা ke night duty ke 8টা থেকে 6টা o bhai ke tinta ship ungu Osaka ke female ward utola ke male ward aige o taw tam to khasai ke ini pelai ke ani hospital phaini bukhatong tholia tam ke corona ni bagai hospital bisi haro jaglia teisini hostel visit khaina hobu monobu visit khai malia hain bagai ani kisah bukhatong tholia poro haipan khana phayo phaidi ni sama bagai ang khana phade phaina no phaimia am bagai bukhatong tholia haipan ang chesta khainai khana phai chini bisi ro visit khai thangani hostel visit khai ko gilja jayo church aronyo sung every sunday brung thangai surilai ya o church ni member of chini hospital robert hospital no organize khai tu naikani khai tu omo o tola teke chini hostel o khai mathan corona bag zo to punto khali hostel nugri omuka an college sinod college no iman kana mke sinod college ang oron ani graduation khai ang nursing staff nurse khai ge staff nurse khaite tin ang college pore ge ang matron by understanding unkha je ang night duty khai mang thangnai ge salon ke ang college thangnai ge oroni sini sister je matron bo busika jano obhai ke ব্যবস্থা khai ke je ang night duty khai nai ke salon ke ang college thangnai hi ke borok chance ro kai duty khaite tin pore susui ani nursing dress ni bisinga pocket ang susui sa duty khaite tin po pore je duty khaibe gi je samudra dor khaibe ani nursing ni duty samuro paibe kena night duty wo kena ang patient rok thubail ha borok no bithi rok charbail ha kena ang apro pore ge salo ke college thumani to ge salo bhai ne college thangbai kisa thu ye college ni sakan ke thui maya tang ke thangken tei to bo mai sa college thang ye college thang bai kena thu kyang kaise mui to man an teacher ronjit dube ne up ni bo belai ke ano help kai ke bo belai ke ano busika je za ani hindi subject ro bo belai nano subakha e bo buzo ro ka ke akin ang oro piu bu pasan ka bon ke graduation bu college na ang paila ye bon ke ani staff nurse ni course paila ke ang Tripura thangka ye Tripura ani service ro ani nursing paijak complete khaija staff nurse te ang graduation bu paijak ke ang Tripura thang project kono chakri na ma ke khaine nei education department be apply kai ha te health department bu ang apply kai ha
इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट आं टीचर माखाय के टीचर आं लाई पाइन इको जतन नुबकिना साइन बोर्ड अमके सिनोट हाई स्कूल और नियो आइन बाहनोकज्वक रokno जों गार्जियन करिबा आं बरokno नार्सिंग बपरे ततिफन आं बरokno मासा मासा के तोय फोरोंफायखा अक्रां के पोरसिया जमातिया मोनसे गुसु एलिजाबेथ जमातिया तागबरो मास्टर चाकरि खायदों हेड मिस्ट्रेस रokno बाक्सा इनके हायबानो आजरा जों बेलाके कष्ट के परीक्षा जोंनि गार्जियन करि निरां करि इनके अब आं रबार्ट हस्पिटाल आं निराव नुखना आं आरो नियो स्टाफ नार्सिंग याखो ट्रेनिंग अवस्था दंगो के ट्रेनिंग के जों रां गोबां माया मासेओ पहिला 40 टाका उलके 50 टाका माखा के बबायनो बरंनोबो आं फोरोंखा बरंनोबो हायनो बुजखा आंबो हायनो कायसा लिरिल सापान पाइखे बनो 2 मास चलेना आं माने ट्राइ खायखा बरंनो बुजखा जों कष्ट के मा फरायनाय इनके रिरक बायलेया जों कायनि पाया नांमनो कायसा केनो जों रिरक दंगो बिसाओ कायसा कांसबै कायसा नरिगनाय सुदुरिगनाय बाय कांसबै इनके खासि साल न आं पाइबानि कांसा पाइमानि बहका के इन्स्टलमेंट के पाइमानि मासेओ 10 टाका क्लाय आं पाइबानि कायसा खासि साल आप्रो 120 टाका दंमोन के आं मासेओ 10 टाका रगै सिस्टर आनो अमहाय के अपॉर्चुनिटी रखा जे आनि कांसले करि कुटुम करिबा बो आनो रग्राखा इनके बो आनो मासे 10 टाका के रगै नास्ति हिरमन इनके बनो सुबायानि अनेक बसरखा अनेक बसर 2 बसरनि बेसि थांखा बनो सुबायानि और किप्लेनो वुमेन हॉस्टल और जागा एलिजाबेथ आइन बाहनोकज्वक दै पोरसिया बरक दंग थांमानि